Omugenzo gwa misa eyeserwe Easter Vigil Mass ninkuru omumigenzo y'ekereziya omu by'okufa n'okuzuuka kwa Yesu Kristo. Miseegi etangire n'okuhemba ekikome n'abwanyuma omuriisa yahemba orumuri ahi buri omwe atungire akyererezi nk'akamanyiso k'okworeka ngu Yesu ari ekyererezi kya buri mwikiriza. Archbishop Lambert Binomugisha akutushaba kwecureza no kongera okukunda Ruhanga kandi ubuzima yatuhanangiriza ngo tumanye ngo Ruhanga akatuhanga turi barungi munonga natumanya kandi natukunda tuongere okugira amasiko. Twaza akashuzu ruharo omu kanisa ya St James Cathedral abikiriza uva kujaguza amazoka omurelisi wa Nkole Reverend Dr. Fred Musigwa yashabanya Uganda okongera kwehara ekibi. Omurebezi yanja kugamba n'abindi bintu ibyo mwikiriza ashemerire kuratera okubaje. Ana go kuzokago agituru kurebaho agabasize kumbagaza nibare hariho amabare mengi obunda gitwine omumagara gaitu omumaka gaitu omunsi yitu agakwenda ngo gakumbagazibwe nago. Ebire bitwine ibare Ruhango ry'abashija n'abakazi mu makagabo kurwanagana imihonda n'eminyurano omumaka harimo no kwitana harimo no kutambikirana ebigambo okuzoka kwa Yesu nikutwera. Abanyabutegeki abayekomukushabuko nabo hariho bashabanya Uganda mnongo konja kwegendeza obu turi kwera obwire bw'obururu. Niyo sizoni etwaza kutandika yo kuronda karuru nenda futero muranga abantu bona abakwija kuronda ngo tunje positions nari ngo abantu babaha karuru ebigambo byanyu ebikorwa byanyu nibasa kupatanisa abantu nari kubaretera kwangana nimba shaba uburyo mwebembeza uburyo nonda kwebembera abantu waza hakadara ibyo razegamba ibyo razefutekateka bene bukuraterera ahabwenki Yesu bambambere kandi akazoka ngutube abakiriye kandi yo mutezi w'akaruru oshitame orebe ocondozi abebembeza bakwenda kubebembera babakorire ki abene bakora abaryo nibija nibagamba ki kwena ngo iwe ugenda utera akarura eshahejo kebiri ko na mukago kwa mushanjo bwa members of parliament umupate yito ya inaremu orondo umuntu ahabwa ibikorwa ebyakozire nari obuturwa bwe ahakutura nabanibazi ebyakubakorera nari okwakutura nabo umanye ngogo nomwebembezi okikiri bendeza okushemererwa ombusinge nombumwe amashemererwa rukundo ahari buryomwe ahabwizobera turi kuzaguza ebyo kuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo. Nimba shaba abanyambarira ngo tugume turi bamwe tugume twine rukundo tugume twine no kushemererwa ubwo turi kumanya ngo muzunu witu Ruhanga twaba turi munsi ebyensi turwanire turi kwesigira mu twine rukundo no kubangirana ubwo twese shitinisa mukama witu Yesu Kristo otuzogira. Twaza omurampara Reverend Emmanuel Munyaneza ugo na chidikon wa Kinoni omuri Kinoni achidikonare yashaba abanya Uganda nabo
ukongera kundana bongera kumenya n'ebirungi ebiri omukireki nibashima kubana bakora izoba okuzoka kwa mukama witu Yesu Kristo ecyango Yesu kuratarafira akazoka kuri kanisetaro kandi cyamuretire yafa akazoka nahabwanje nahabwawe omusisindwa yabirashemeye kubambwa musharaba konka Yesu yatumye ro mfunguro yaza musharaba ahabwanje nahabwawe nabwo cyo ntweta abo abakuzomushambani abakusinda abakwiba abakore bahagaro domestic violence amakaminje mugareba gashaka gabonira hero konkata amakaminje tigaboniri kandi amakaga bakare gakagashemire mwe tweta ababo abakushanda ngo bine sente abakushanga bashomere abakushanga bino butunje konka abamakaga abo garemere izoberi Yesu kuzocoro muri itu nicyakutera kashani kureba omuntu wabira ino gwenje konka marwa ngamaraho omuntu wabira ino gwenje konka bushambani numaraho ekaye nagwe eco nshaba ngizobe rya Pasika Easter nitshabangu Yesu azocoro muri itwe tfakibi tuzoko mukishira rero amaramizo ekanisa nihanga bijoro busingi bijoro kushemerwa Archdeacon Reverend Emmanuel Munyaneza yahinara kusima abona abakwatireho n'abali n'ubonja kubakwatiraho cheka ombye ntunguka omwanyogo abwa TV West ndisenyomo Gideon na Elakiza.